Oy, Chayay! Welcome back sa Langin Ko po Kening with the Local Podcast, your one and only daily Kapampangan podcast coming to you live from Facebook. Today is Tuesday, April 14 po. May balik kami. Migbakasyon yan bagya. Supposedly na po na yun. Masakit ko. Masik ay bugi. Okay na kayo man. Ako migagana ka. Ako po Kevin. Hapin po yung podcast, episode 21. And 29 days sana pong under quarantine karampi babale-baleta mo because of the coronavirus pandemic. So nung atsukay po ngayon kayong Facebook, please consider clicking or tapping the share button. Baka darakal tamo, invite ko po rin kaya kayong pamilya, kaluguran, baka taman. Then nung atsuna kayo man YouTube, please tell a friend about us. Pataaburian da kami like you do. Bago tayo po mag-umisa, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Ware Kapampangan. They are our sponsor for this podcast series. You'll hear more about them later in the show. Uita, duwaya, ini rin, padala din kay US, sorry. Bali, oras ang para-pareho ko malan. Okay. Maragula, special shout-out ka rin Patreons. Tamo at patreon.com/WeTheLocal for supporting We The Local. Salamat po. Ang po kareng. Garagalang Manuel B. Ngayon, pilanta ng Manuel B. Pilan na rin Manuel B. Tama guys? 99. Uy, 99. Thank you very much. Miss da kami. Kaya ba ko po ngayon, rank kaya na akong co-host kang We The Local, starting with Celine. Celine, what's up? Hi po, Bengi guys. Reporting from Bamban, Tarlac. Bamban, Tarlac. Kumusta? Ay, Heart Ben. Wapin eh. Mihali-waliwa tayo pala lugar ganyan eh. Alis. Wow. Pigs, kumusta? May pa-oras sa Choco Kenny Angeles. Iba't ko obrang yan So, sana abayan nyo kaya po magpalakota pambagyang stress. Wapin. Tonight, atin kami pong very special guest. Kilala niya po yun sigurado. Nung ating kong ikit yan dala na mga sabgipsal sigurado apin niya yun. Matik. Kaya bemya po ngayon makakupyaya mo uling marinig yung book na yan ko rin, no? Medyo... Eto, may gupit na Wow. Ikatangan, boys. Alang urod-urod. Kaya bemya po ngayon ni Mr. Louis Season, naning Ware in Pampanga. Sir Lou, kumusta ka? Nano, babo kabalen, kumusta kayo po? Uy, Chay! Right. Karen! Amis kayo! Kalma ko nang yadaramdaman nila. So, Louis po, yung founder, yung head naning Ware in Pampanga. Pagsabihan tayo tonight tungkol kening Ware in Pampanga nung kasi kalupami nag-start ya naman ating nga namang content creation platform. O na ngeni, syempre uling kening quarantine metok nang yan naman. Louis, malyarin mong ay bay pala ito kwento tamo pa no karin tamo ngeni. Yaw ngeni guys sa Choco Planet Lubao. Wow, minuli kami Lubao. minuli kayo na. Ano kami Raskin? Ating kami travel pass. So, may kapanyad kaming travel pass kay barangay. Kasi tagano man Kennedy misis ko So, ito transport nila. Nakemantini pa kay sakyan. So, diretso yung biyahe. Basta pa Kenny kasi San Fernando mag-check lang travel pass. So, naman ibatan ka from outside San Fernando. Paluban na naman basta ating kang travel pass. And atino mga ID di misis ko na tagalapid Kenny. So, nagkemamigap. Alright. Imingat kayo Ken, Tagalubao. Louis. Hello pa mo kan tatay mo tayo kit kanina ba siya? Igay kit katuwa ko. Ba ko lalaki. Nananini Hello, mama. Bintaya pa kinini. Ang bakaw yung wifi. Igaloy na rin kagini. Taga ko San Fernando. So, kung Del Carmen talaga makatok na. Pero previously, taga Kaiko, San Agustin yung barrio. Agustin, kaya kain Saints ko Kamusta yung sitwasyon Gensa? Number 1 kami. Kaya Number 1. Alin ang pinmagbiyay kami. Pero, na magbiyay kami, pansin ang kupin, nakarala tao kayang dalan na magbiyay kami napon papunta Kenny. Sir, MacArthur Highway yan. Sasabihin mong... Kaya kami, Miguel Lax kami. Unang siyempre, nilabas kami kay Jasa. Papuntang Olonga, Pugapan Road. So, anong karakala tao kayang dalan?
Ay, making intersection ng Karakalatao. Alila kaya? Alila mo essential workforce o kaya mag-transport? Alila. Ng Karakalatao ka rin ang bangko. Anyang minsan pa rin kanong kwento Dakal na kasing nitang... bangko. Dakal bangko ka rin Lupong-lupong na Monday, rin bangko kaya ni. Lunes mo rin kasi, Mm. kay ba't mo rin karakal ng kanong weekend, may mukula yung Starbucks kaya niya Sabado. Nakanakong Karakalatao. Sa meto kanong oras. Drive-thru may mukula. Drive-thru. Grabe. Ita kanong pila. Imagine niyo itamba yung Starbucks ha. Ito siya kitang malapit kitang kanto na ni Harapan CLTB na. Kitang harap na ni CLTB. Manibat ka rin. Hanggang kitang shakies kitang kabila. Ali. Kitang itang sumahin dito eh. Solid dito. So, kung balo nung mainip na rin tao or sana po magstay at home tamo na. Dakal po ako ang balita ngayon ating kanong fake news sa kakalat kini Pampanga. Maka-lockdown lang po rin yung ganaganang grocery, then drugstores, etc. Starting ka no bukas, Halito tuyta guys. Opo, alipo tuyta niya pumigpalwal lang memoreng Pampanga Provincial Police. Ayan, luwid na po rin frontliners ng Pampanga king ang kapulisan ng provincial ng Pampanga na. Tapos sinabi na po, kinonfirm na po, wala pong katotohanan na bukas wala pong lockdown na malyari kening Pampanga. Okay, so ating lockdown, tayo sa lockdown, siguro sarado mo itang borders naning Pampanga. Apin yan itang minunang pulmerong lockdown na gawa sarado mo yung borders. Pero within Pampanga, malyari mag-travel and malyari kang lumuwal baka na mag-grocery. Wow. Operation. Speaking of grocery, Sir Louie, kumusta? Kumusta yung may grocery ko pa natin. Grocery ko pa natin. No rin. King St. Jude, actually. Kay naman siguro that was 2 weeks ago bayo ko may grocery. So, mamito na ako man. Wow. Tutoy tao. Nilol kayo rin pa nandun. Kaya palengke kayo sigurado dakal tao. Kasi, hanggang Angeles, makanyan mo rin yung sitwasyon na anyang Monday mo rin, muri ka nung karakal tao kaya palengke. May traffic pa pin, imagine. May traffic ka no. Pero anyway, wapin. Anyway, balu you, ami miss you. Wapin eh. Balu miss you. Yung lulwal ka rin pibale-bale yun. Kasi kami rin paano daw ami miss me mo rin yung lulwal eh. Lalo na siguro yung nga beta mo ngayon, yung keng werin Pampanga. Kung naman tayo pa Sir Louie, baka na may mong inumpisa ng werin Pampanga. Ako balo ko na eh. Kinuwento mo na yan ako eh. Yako liga. Ayan. Ring viewers tamang po ring mapila na beta mo kaya diba? So, yan po, pasibay po Sir Louie, kaya beta ngayon, nining werin Pampanga. Ila po rin ang gagawang food features around actually Pampanga na mabilog ang Pampanga. Mapay Sir Louie tiyang Pangas katam kaplantaan ni ka. Okay, ito. Kasi Sir Louie, kwento mo na. Well, actually mag-start yan 2016. So I'll try to make it short and concise na muna. 2016 yung mag-start yan. Kada luluwal kami ng wife ko ang po yung baby ko iisa. Ating kaming hashtag kaya yung hashtag di kaya where is Isa now? So then friends mi kayong Facebook matutula kami kasi papatulan re-replyan tang makanano kami puntaken, makanano yan, kamusta yung paman, mga yan So along the ways sabi ko kang wife ko Nilita. Yung pong Malbe TV. Okay, Sir Louie. Okay mo, walang problema. Paglalaro. Sundo kayo. So, kada itabin sabi ko ang wife ko mag-start ka tang mag-vlog. Mag-start yung We're in Pampanga family vlog So, articles la kanita ring susulat mi. Sabi ko mo, let's start a vlog and tell the people where in Pampanga yatang pintalanta mo. Wow. So, as simple as that, makanitaya mo ka simply, itang first month mag-reach out kami kareng coffee shops, mga yan sasabihan mo, dinan nyo kami mong metong tasang kape, but
gawa kaming article, no rin dyan yung Pampanga itang pintalan ni mga nito. Comes the second month hanggang actually ngayon. Second month hanggang ngayon, ding establishment ding mag-reach out kay kami. Ali kami pa may bala mong flyer or ikaw itang mag-reach out niya. Wah. Pila na mong years kanyan yan? Pila na years? So mag-start ya June 12, 2016. June 12, 2016? 4 years. Well, I think going. Wag pala. Sabi ako sa mga sana agnanta mo, 2018 kaya pala. So mag 4 years na ka na eh. 4 years na ka na. Wanta. So, in transition mi mo naman, mag-start yung, so ito pinanyang mo muna kami, ni article na rin gagawin mi. Ala kami kasing background king bala mong video content creation production yan. So, super, ala kami balong makanita. Yung gagamitan mi mo para picture kanita ka ng articles mi, cellphone mo naman talaga. Cellphone ba ang photography mo kanyan. Hanggang siguro after a year, mag-transition kaming, may gumbista yung may pang-vlog, may ketang kay. Huling maswelo kami kayong pupuntalan min, i-live video mi kanyan kayong Facebook live video. Tangkay, ating lugar may naing signal. Internet, kanyan, So, yung gawan mi, mag-record kami kayong kami kayong cellphone mi, mag-record kami. But edit mi mo naman mismo kayong cellphone mi. So, kung may nakit kayong signal kayong dalan, i-publish mi kanita via phone. So, may balo, mag-vlog na kayo pala. Pinaitan eh. Kumbaga, aksidente yan sir? Sir. Actually, alang kanitang mag-live kami ni alam bisang lumal king camera. Yapo po yung wife ko, alam bisang lumal. So, back-facing camera yan mo, kaya ba't papakit mo pa man yung lugar mo yan? Pero lupa kasi nakikarine ka nito eh. Kaya ba't may pabalo nung makananong mila pakisab yan? Kapampangan, Tagalog, English. Kakapalmi pala. Magobra ko kay... Makapal kay lupa eh. Magobra ko BPO for... Ali, sige, Kai. Sabi ako po itang contrast na ning origin stories na mo. Kasi yan yung minuna kaming may gumpisa. Makapal kay lupa eh, tambing. Bisa lang ang lumal eh. Bisa lang ang lumal. Game na. Bala mo singa. Wait, anyway. You were saying na uling magobra ka BPO ne. Magobra ko BPO kanina ne. Naman sasabihin kong sanay akong makisabing English pero most of the time kasi EOP tamo ko rin worry. So potang mag-live video ko. Bala ko mo apining istoy ta man English ko. Nagalog ko makanyan. So hanggang sasabihin na rin tao ka rin teka magkapampangan. Kaya tuto, anyali ko mga kapampangan kanita kasi magkasakit kong mga pampangan. Balid ka sir mo. May itong yung factor ito. Kaya ko kasi bala mo daramdaman ko lang mo rin mga tuwang magsalitang kapampangan. Mapapascinate ko rin karela. Okay, but mag-start kong mig-vlog actually 2018 December. So anyang ikit na nakayupin magsalita ng kapampangan ka ring vlog. Sabi ko ba awan mas kay ang nakanyaman pakaramdaman. Anyang ikit ko nga tina akong kayabe. Anyang nga tina akong ikit kayabe yung mga kapampangan na mga yan na pong kay. So, may itong kayo naman inspiration actually. Anyang start kong kay. So, December 2018, itong first vlog ko, sabi ko, Kapampangan Vlog 001. Kaya pakit ko nung nano yung itsura yung San Fernando. Piniting atatandaanan ko. So, sinabi ko itong vlog ito. Ako biya sa mga Pampangan, pero paturo ko. Nung ating kong mali ka rin ang sinabi ko, tanggapan ko naman kasi. So, pero ngayon, kaya sobrang makanta na yung gagawin tamo yan eh. Potang albena nung Kong Ray J, makatakutan na ako eh. I guess niya pala yung Kong Ray J. Kong Ray J, tumanalbe ka, luwid ka. Shout out, sir. Hanggang ako tatakot ko ang Kong Ray J. Alam mo yan, actually, ing obra ng Kong Ray J, kaya kami. Ang Timothy kami ba yung palwala video ne? Kaya na le, i-comment na ne.
Kasi kanya man itang video yo ano mga yan. Mupin na ati ko nga pansin kay balistano. So next time, Tegalugan, ano na daw. Wow. Next time ako na emina ang ulitan. Emino pa sabaywan ito. Lista ko la. Iba't sabihan kaya kareng ay. May pesos na ako na naman kanini. Sabihan kaya kareng abe. Ing panay kay ken ing panay ring di ba kapag kahit din panay maramdam Buti din. na mo, ayan. Buti. Tapos, apoy tang tas. Ay, tao ken tas mga yan. Susunod. Susunod ne tutuki sumangid kabila. Ay, karakal. Ito, nya nang dimdamda kami nga Pampangan pin. Ay, mga yan libanan na mga yan. Pero naman mi apekto dita kitang viewership mo. Natang talapanalbe mong kanita, sir. Mi apektuan. Actually, mi apektuan. Ikit mi ing somewhat decline na ning growth kasi Talaga. bala mo may boundary ing audience. Ketang makaintindi ka Pampangan mo. So, dito nga halimbawa, for example, nagangachula Pampangan Tagalog ya or from other province ya. Patsya naitin dyan, ing kami, na rin talaga. Bala mo, alben pero pas posibleng mag-react. Or bala mo makanta kay engagement mo yan. Kasi before kami mag-start, before kami Kapampangan vlog talaga, dahil mag-message kaya kami, as in miraras kami like Isabela, Cavite, what else? Zambales, Bataan, makanyan laring akakit ming mag-message kaya kami, saan po papunta yan? Ado, makaniting kami, coming from either Nueva Ecija, kami from Nueva Ecija, paano po pupunta dyan? So, inikit mi, merita ko laring posibleng reach na dahil kay language mo yan. Pero ikit mi naman, mas engage la. Makanyan. So, mas engage la kasi, like for example, mag-feature kami sa establishment kay Angeles, balo na rin puntalan. Siguro, ditak na mong inquiry or something na mo kanyan, pero mas akit mi itang engagement kasi itang Kapampangan talaga mismo, munta ka tayo ni, or kaya, kat nitang kaya na. Mabilis mi pa nagkat mga yan. Mabilis mi pa nagkat na. Lalo na pa siya pa mga Nesserlo. Actually, food sales, hanapin banda ka laring food sales. At kung challenging question kaya sir. Challenging talaga. Nano impeka manyaman apamangan king Pampanga. Kasi, normally sabihan sisig. Pero sir, ruling halibutan mo na yung Pampanga. Ay ba tikman mo na halos ay gana-gana ka ng establishments. Nanya yung pera manyaman sa apamangan king Pampanga. Tampara kaya ka. Sinabi mo yung challenging yan para super challenging yapin ka na ako yung question na yan. Bala mo, para ka na ako yapin yan yung Miss Universe question. Tang bala mo life and death situation yung sagutan ko. Kasi sobrang ali naman kayong kain syempre po tang mag-feature kami sabihan nila ring bala mong benefits na or something mo kanya kay sobrang kadakal ko pamangan kaya king i-feature to bro kinabukasan or kadwangaldo bala makakalimon ko na so bro kasi bala mo ma-overlap na lang ang memory ko relasan nakakalingon mo na saka kaya ko sobra karakala restaurant kaya masakit yaran mga kayan. Anyay kami. Pressure itang kutang. Kutang mga pressure yan Anyay kami. Medyo miglaylo kami kayang pamangan Uling one, nakiyaman talaga itang food connoisseurs. Yak pinayang mabiyas sa magluto Ebon mo iluluto. Mamali ko, tagapali ko. Pamangan mo yung balo na mo Ampong itapin kakadwa, we wanted to really focus on the Kapampangan culture and the Kapampangan language. Ito mo pining challenge ngayon agyang we wanted to do that. Malyari uling keng pandemic kening lockdown na ini. How did the lockdown affect you?
ano may apekto ning wherein Pampanga? Actually kasi king scheduling mi king wherein Pampanga, when I say scheduling, apin na reta-retang maka-schedule na puntalan mi for feature. Wow. So, for example, achuta mo month of February, for the month of March, atin na kami talagang maka-layout na puntalan. Dapat, So, scheduling mi nala yan. Okay, but, almost, king kayo mga nita, bayo mayari month makanyan. Tang succeeding month, almost fully booked na lang mo naman dito. So, in terms of mga nanuya ing kayo king nanong maging bala mong nanangas kanita. Cost na ning kaya ning COVID mo yan. Madaal kami may post na schedules. So kipat ating kami pa muna mang retang previously na feature me supposedly ma-post na for the next month bayo itang lockdown mga yan. Messed up lang mo naman dito, like we have like ating kami mo naman content na messed up, alimi lang mo naman. Kasi irrelevant lang alalang alalang kaya, alalang audience sa i-reach And man makabuklat dito restaurant rete. Diyan kami mo rin makatenggang ito nga episode diba? Nilwalo ning may kalbal. How about in the more creative sense kasi anyang kitang metuming episode pisabihan mi itang how art has a role in during lockdowns like this kasi rentao chula kembal so in panto nanda lalo na retang ikatang medyo privileged kasi sabihan ko naman makwalta pero itang atintang internet atintang access atintang access to Netflix, YouTube, Spotify, etc. So ikatamong yan we're relying on art, video games, books, TV shows, movies to keep us sane, to keep us mentally in control. Itang bala mo relevant pa rin at saka mo yung platform sa mga kanining kang Facebook itang misabi-sabi ta mo mag-live ta mo to keep us socially relevant itang and dating tamang interaction. So nanong naging effect na nita kaya ka personally na how syempre maka-create makagawa. So nanong gagawa mong aliwa? Actually madugulya mo naman kanako impact kanako ing lockdown. Itang time na daramdaman ko na ing lockdown, inisip ko na yan, sabi ko talagang mitok nang ing pamag-feature wherein Pampanga. Ngayon sabi ko sa sarili ko dapat ating kong gawan kasi ako dapat tuknang Ken tutupo ang ikatamong dating kikirot ng kikirot, kibat tuknang ka, balam saksasad ka katawan. Correct. Itong first 2 weeks ko siguro makanita. Ako ba sabi ko na ako man mamot ako or something pero masad ko katawan kasi balam tinok nang itang pamag kahit amo tang bibiyahe. Tang routine routine. Kibat sabi ko tingko dapat gawan. So king kay may tuon yung focus ko actually king website me. Kung pansin niyo itong website me ngayon wala mo migbalik ko king blogging, content creation through articles ang buong kay. So sabi ko kasi alik ko tukon ng king community bala mong kay mag-voice out karela nung nano itong buri kong pabalo mga yan. So king kanang website masusulat ko pa mo ring current events which is news king COVID mga yan susulat ko muna man detang retang previously na feature me si-share ko lang muna naman ka rin. At the same time manintun kong content na bala mo para ka na ako internet mining in-house ko kana term ko kanita internet mining as in mag-search ko about Pampanga ba interesting yun never something i-share o bakit aliya mididinan pansin mga yan kareng kaywa. So data rin pa nintunan ko detang makanitang ideas sampong kay I don't know nano yung category in terms of arts ita pero para ka na ako di ba aliya tutok ng ing creative juice in terms of thinking strategize sampong kay at the same time writing. Actually writing
gawa kaya mo naman case study. Yan. So, personal case study. Oo. Wala, totoo. So, in kasing path making where in Pampanga, buri ko bala mo, aliya mo, makilala kami as food reviewer or kayo mo kanyan eh. It's gonna be a lifestyle gateway kay Pampanga. Potang sinabi dang, di ba? Mainggit ko kasi, ako balong na yung term ni King Inggit na. Mainggit ko kasi kay Manila. Marilia. Mangalalo. Salamat. I'm learning. Kong Ray, I love you. Kasungi na pa mo datang, oh. Ito, maririya ko kayong ating ali negatively. Pero maririya ko kaya itong atin lang makanitang setup na potang, like for example, ating business or establishment, potang sinabi dang, no ka rin kami pwedeng mag-announce, no ka rin kami pwedeng mga bit advertisement ads or something makanini na digital. At alalang akit kayong Pampanga. So sabi ko, itaing pasinganan ko kayong Pampanga. Wala mo atin kang lifestyle online magazine or something na makanita. Di ba? So, ito yung path na buri kong kay. Wala mong mas malalam na kay. Kanya pinakakit ko, active yung yenitang kain eh. Active yung yenitang website mo ne. Well, sir. So, previously, ano nga tatandaan nyo, dati yung directory. So, pegawa mi, as in, ginastos kami, pegawa mi yung directory. Pero ikit mi, as Kapampangan, bala mo, lide pa masyadong gamitan. Hindi pa masyadong utilize. So, may balik kami kitang original na, yung sabi ko, pasikanan tayo itang platform na potang sinabi din we're in Pampanga, it's a lifestyle gateway kay Pampanga mga yan. Until such time na introduce tayong pasibayo itang directory. So, pwede na pong gamitin ni mga yan. Wow. Estuya. Oita, atin lang website di We're in Pampanga na. Ano yung itang website mo? we'reinpampanga.com yan. Yes, we'reinpampanga.com. Kaya dagdag kayo mo. Kasi sinabi ko nandin, gawa kayong bala mong, ano was kanita? Naning term kong ginamit nandin. Bala mo, test dummy kayong kayong mga yan. Case study. Anya kasing case study. Anya kasing mixed up yung pamag feature tamo ne. Sabihan ko po karing manalbayan pong kay. So, paid la po retang feature tamo. Ali ko naman deny na syempre kailangan lang mo naman ma-sustain na itang panggasmi. Actually, Sir Kevin, itang panggasmi ko karin mo kukuha na. Ito pala yung sikreto. Totoo naman tali. Di ba? For every kind of art to work, kailangan sustainable yan. Namamalyaring passion mo. Nung bayaran da ako for passion, edi anak may gobra. Edi gawa ko na iniyan. Correct. So sabi ko, mas stop yung pamag-feature me. Ating ko pang netong dapat income stream. So actually, itang We're in Pampanga, case study ke. Before in lockdown, in visits na nita, akakuha na nita, milagro na nung ating 100 na taong mag-visit kanita, 80 to 100 a day. Visit. Ni Sir Pilane. Super. In highest ko is 12,000 a day. Wow. Super. Kukuha tayo ni. Kaya kayo na kami kanyan manyan panggas. Mag-apply. Carlo mag-apply ko ya. Support local, support local. Mali mag-apply writer, mga yan. Habang lang akong gagawan. Writer. At yun na rin, kaya beta na rin palabas si Bayo guys, si Bruno. Ang Poiselin. Hello guys. Yo, Sir Louie, kamusta? May pabing sir, kamusta kayo po? Congrats. 12,000. 12,000. Dan 3,000 mo yata mo na, Bruce. Sino yung naging bangus ka rin? Kaya tang kayang marketplace. Pero biro. Solid. Ito nga ba ito? Nagka-helpful ita. Lalo na ngayon yung lockdown. Super. So, ing may kaisip kanita yung wife ko. So, magobra ko kayo ni. Magobra ko kayo ni Babo, kaya nung nukin nyo kakak ngayon. Tapos, bigla yung kinulisa. Sabi na, Choy house na nga na ako. Ating ko kaisip. So, ginawa kami actually marketplace. Dedicated dyan mo muna kining ECQ kasi pindet ang akita mo ka rin kay.
etang mo balo nung open daw, lila, Wow, or totoo ito. available na for delivery. So, medyo strict kami pa mo. Karetang seller sa mongkay na essential on lila pa mo rin pwede dang i-post or guys. So, Food, eventually nung utilities, mga yun eh. Alcohol na yan. Minsan ikit ko ating ka rin. retang monta. So, susoban mila mo naman detang manintun. The same time, detang bisa, kailangan dang patuloy itang kaida, business daw mo yan. So, Magaling yan. Ito. Alright, mamasa tama pa ang comments, ne? Atin tamong mapila na dakal mahal bengin in fairness, mapanabi niya talaga yung Sir Louis. 12,000. Alila. Alila pa. Ayun. May pabengi kaya kayo nga na ng Mark Evan Lumbang, makisuyo po sana pa shoutout ing Toy Photography Club ning Pampanga. Oy, dakala salamat Mark Evan. Magaling la rin, solid la din. Naritang piano ang laki, ba't bala mo? Ako balong ilaret eh. Ako lang pwede ako, brother. Pero I mean, toy photography. Wow. Tandyan na lang action kay ba't wow. Tingnan story na yan, nakagaling. Wow. Wala mo in motion lang, dyan piano nga lang. Wow. Okay. O ito, may pabengi kaya kayo nga na Miss Joan Manabat ning Punto Central Luzon. Uy, Miss Joan. Panay tayo nga agit yan, pati siya mag-cover mo. Joan. Talaga? May bigat po. Pa-shoutout po Kareng Martin po kayang mabalakat anang LR. Ayan, Kareng Martin. Bapang Martin, Kuya Martin, Simong Martin. Ni Berto Bantog. Berto Yan. Idol. Sa panahon, Miss Dari guys. Paki-shoutout po yung kaluguran ababatak. Lady Sarah Dison. Ay kayat kepong malbe. O ito, apatukining malbe. Apatukining. Hello. Philip Lagman Banyas, shout out kareng Memalen, Minalin at ring frontliners tamo keng aliwang lugar kining Labwad Kapampangan. Shout out. Alright. Kareng frontliners tamo yan. At ipagini, may walang kuryente kaya kami. We are heart Bamban. Silin. Bambanting. Just Bambanting. May wala po na din ni Silin. May wala. Ngayon yung tina-kuryente, Silin. O mga generator ka niyan. Okay. Wala mo Kenny lang din, Kenny Lubaw, with the power mo naman. At yung Lubaw pa rin niya pala. Wala rin may graduate keng gulot niya pala. Wala rin may graduate. At sa akin, Uchoy Jiga may graduate. Ay, hindi pa ito nga. Kevin Alves, wash out. Kaya kami taga-Mabalakat, lubitamo. Etamo may headline ka ng mga syas buntok. Ay, hindi ko mo news. Oy, Chayay. Hi everything, absent ko na po sa iwapin. Panupaya, may absent kami. Surprise sala kami na po. Anang Kapampangan, ballers. Uy, makafollow kaya katamo. Etong lang namang Maragula Kapampangan page din eh. Matindi yung guest. Sir Louis, yan. Kilala mo siguro. May pag-chat kami muna man. Ako pa ikit personal, pero mag-chat la rin. Time nyo ng Mikit. Mikit ko kano kayong pangpang. Bukas. Lasing ko. Easy. Sorry. Bawal pa Mikit. Sorry. Long live Guido Local. From Councilor Amos Rivera. Yan, Manuel Bay, Sir Amos. Uy, Sir. Sir Jomar Salong Calmona from QC. YouTuber ko naman po. Pars Jomar Yakalagyuhan. Pars Jomar. Sige, mag-subscribe kami kaya. All the way from Apalit, Johnson Simon Balagtas, pa-shout out. From Apalit, Bayapa, King Apalit. Pa-shout out but King Apalit. So Paulina somewhere siguro. But King Apalit eh. But King Apalit Paulina somewhere. Itang kaluguran ko Attorney Charlo Nonopre ana. Dana makami sulwal par sasaling pandesal. With the coral damo kanong ngeni. Wala. Matang may bulustakan yan. 29 days na. 29 days na since lockdown. Hello, watching from Australia, Alodia. Flores Angeles. Watching from Bamban. Alodia Gosing. Liway ta para. Yes, tayo. Shoutout naman po Kapampangan from Miami, Florida. Irma Henson, ma'am. Shout out. Kalagin mo mama ako, Irma. Iba't hi Miss Celine, malagula talaga taga Lourdes Bamban ko rin. Malagula kan rin taga Lourdes. Siping membalay ni? Po pag iwangin si sarili yung kasilin, makalunos ng comment po.
Solid. Nawalan lang kuryente kaya may balik. Nawalan niyang kuryente ngayon. May arali siguro. Mila ko. Yan. Okay. Ito again. Ay Lloyd Barreras. Uy, welcome back. Kumusta, Babo Kabalen? With the local, amisda kayo. Yo. Kumusta, Lloyd? One of our first few. Ampoy Pinedanel. Commenter. Hello with the local mo rin, Ana. Amis na kata mo rin. Ayan, balabalas na kayo po kanyan. By the way, bayo tayo po magbalik yung kakatampi sabihan. And pag sabihin tayo pa si Bayo Sir Louie, we'd like to thank our sponsor for this podcast series, Ingwer in Pampanga. Ingwer Kapampangan. Yan na. Binula si Sir Louie. Sabi na, okay mo. Wala nang problema. Mapay, alam mo, mga welcome mo. Yan, nagkayay. Hindi pa bulan. Sabi ko, ha? Where in Kapampangan? Where in Kapampangan, par? Where in Kapampangan? Wapin, where in Kapampangan is the local. Hindi na Pampanga, lo. Where Pampanga? Samot. Wapin, ay nina. Sabihan ko, i-add read ko na. So, yung Kapampangan po, t-shirt na po rin, gagawa lang t-shirts. Nung akakit po kayang live stream niya, akit ko rin itong t-shirts. Basta mag-vlog lang. Sulag yung kaya, sulag yung stream. Available ya po yung Wear Kapampangan t-shirts kayang Marquee Mall, yung New Point Mall lang po kay Robinson Star Mills, kayang San Fernando. Mexico na yata ito o San Fernando. Anyway, basta itang ka rin, tulad na ng SM. So, nung buriyo lang po rin t-shirts malyaring kaya rin na po ng lockdown, hopefully by the end of this month, malyari yung puntalan. So, nung supportan nyo na po, nung supportan niya po yung Wear Kapampangan, balang po sinuportan nyo na kami mo rin. And at sula naman po rin t-shirts ni Karin. So, dala salamat kayong Wear Kapampangan for sponsoring this Sir Alan Sampang, thank you. Yes. Alben niya rin pala itang karelang kay, itang live. Wow, Tingnan ng live. Solid niya. Baptox. Ay nga, minsan kabuda niya inabak solid la Inabak na Wow. Alam mo ba pala magising na la Tsempong ko la Lultoidad na. Medyo titito na ako rin niya. Tsempong ko la. Ita kagising mo na ba't sabi la rin. Pinataratang magkape ka ng tulid ni Balen Siping Balen Wow. Sumatalapin. Sumatalatangan So yun, shoutout kang Wear Kapampangan. Last ating magpa-shoutout sige. Mark Evan Lumbang, makisuyo ko pa si Bayo pa shoutout na rin King Kamen Rider Collectors Pampanga. Dakalasan Uy! Kamen Rider. Kamen Rider. Kinantanan Sige, continue. Abi na mag-post mo ngayon, Solid. Kamen Rider. Balo, sorry. Balo na mo. Di ba? Shoutout ko nung ka rin Tarok King San Fernando, Pampanga. Hello, rin Tarok King San Fernando. Yan. May makatapang rin. Enjoy your version. Salamat kang share, Idol Boogie U. Ito, sinare na. Map, kulang kayo. Nano po yung topic yung ngening bengi? Kulang kami po. Opo, wala yung topic ng ngeni. Ba't kulang kami ngeni? Ano milyari? Tala, lalo. Hindi ka tingnan pong important family matter to attend. May kaya. Group sleep lang. Okay, but ayan, ngeni, medyo kompleto na kami, hindi ka namin mawawala. Pero ngeni, syempre, sabi ko din, dahil salamat ka segue mo, Miss Joan. Kaya ba miyapi ni Louie? Suko na sabihan, Louie, Sampang, taksya po na. Kaya mo. Minom ka pa. Uy, bawal. Aliway ngangin kang lubaw ngayon. Danom, minom ya, danom. Danom mo. Aliway, alam ko yung element ko ngayon. Aliwa yung home court. Minom ko siya. Nanadagol na, pati siya yata yan, Toyo. Hindi kailangan magpanulo. Ang pong queso de bola. Ayan. Kamusta ka pala kayo, Bruno? Nano? Kamusta akin? Ay, nandin tinry ko munta SNR daw. May-deny ko. May-denyin ka na ang visa. Immigrant ka na. Halog mismo. Balo may itang border na ning daw. Apin itang mismong Bayo SNR. Wow. Akait ko na yung SNR. Akait ko na yung SNR. Kaya ko tang nanitang pulis ka na ako.
Ninupuitan ako. Balamba na yan, eh. Pwede na ako. Ay, magbalik na kopuan. Ay, ako po taga Kenya. Okay. Tama niyan. Tambing na. MP pa kita taga Uy the Local ba kanta. Kaya pamati na ako. Naning feeling na yung Medinay. Medinay, try lang ng try. Alang susuko. Ay, tapos si Bayo bukas. Murang gas. Murang gas. Ali, nung makanyan bronze, mangailangan kang travel pass, manyad ka kayang barangay. Sinabi ko na pinandil. Anyapin miras kay Lubaw eh. Uli natin kami travel pass. Subukan mo manyad. Kaya ba't kutang da naman nung para na ano eh. Sabi mo, tingkong balikin. Nung lumot pa naman yung quarantine, mag-joke ko sana uling. Diapers waring salwan. Game, let's move. Panulo. Ang pamparugang. Wow. Sali ang parugang na. Anyway, ayan. So kaya Bemya pa rin po Sir Louis Season. Off Where in Pampanga, par. Fill in the blanks ni. Where in Pampanga. Ayan. So, ito, pisabi minan din, nung makana niya may gunsing Where in Pampanga, ngayon po, tinyang active pa si Bayo kitang kayang website. So, check it out itang whereinpampanga.com at ilang articles ka rin apong other interesting stuff about Pampanga. Reta mo ring pipanganan. Nung ami-miss yung mamangan karetang kain, medyo amisyo talaga ka rin. Kasi akit reta mga nyaman na pamangan na kukunan doon eh. Mayap yata ito. Mga pa-deliver kang oras kayo. Baka mo itong work rate mo kasi kami namin karakal kayang with the local pero with our schedules we're struggling with keeping up and putting out content there on a regular basis. Kaya ni moving podcast setting ngayon kaya kami ka sense of normalcy na itang sense na okay, makapagpalwal tayo mo daily, agyo tayo. Kasi, huling, atyo yung bali. So far, pininipi ako consistent ng effort. Pero Sir Louis, solid. Itang, agyan ka ng video ata every week. Agyan ka ng video every week. And, to be considering nga magobra ka pa, kitang makatang klaseng setup na. So, pilang bag of shabuing. Batang may gising ka. Organic yan mo Sir Louie. Organic. Local pala. With na local muna eh. Locally made lang. Support local ini. Pilang case Red Bull kaya extra juice sisingutan mo. Makanan mo nga gawa ito. Time management. Siguro muna masalesing support system ko ang wife ko. So, di ba? Potong susuporta. Shout out, wife. Suporta na ka talaga ning Kai. Shout out. Ning commander, aliwan. Ning commander. Gustong kimbabo, inutos niya. Tuloy-tuloy yan na lang red tape. Hindi nga malon. So. Miss Joyce, hello. Manal Bea, ito. Ito. Luwid ka, madam. Alik, kakadwa ka nito. Kasing work ko kayong BPO, pambing niya talaga. So, mag-start siya usually 7 or 8 p.m. Making setup me for siguro the past 1 year na. Nung kakit siya Jan Keretang Vlogs Me. So, paniking kayabe, yan ang mag-edit ko. So, okay. Itang oras na bayo kami lumwal for feature. Yung feature naman kasi usually, mag-start siya 2 p.m. ng afternoon. So, itang abak, mapalyaring pag-obran na niya kanita itang backlog binanakay. And then comes 2 p.m. up hanggang 6 p.m. mga yan. Karin kami usually lulwal. Ito yung usually our window hour na maglulwal lang pong mag-vlog mga yan. Mag-shoot na yan, mag-shoot. Mag-shoot. Kara 7. Sir Louie. What is question? Itang mag-work kong ganingal do, mayari ko like
4 AM, mga yan. Itang sasabihin kong support system, pinita. So, kumbaga, paborin na akong magpainawan ng asawa ko, baka tang, di ba? Mibawi Work from home ka, sir? Wah, atin kung balang capability na mag-work from home. Job. Okay, so ating ang balang something, ating ang somewhat of a flexibility, baka tagawa na ito. Pero anyang minunay, ika mo rin mag-edit, ika mag-shoot, ika mag-edit, ika mag-publish. Super. Solid, ne? Siguro for 3 years, mga nita. Okay. Yan kami kayo dito. So, kaya naman kasi, since kaya ba ako na i-janpin, balo na nalaretang story, kitang shoot, kitang behind, kitang clip ay ito. So, balo na nalang teamwork na kayo, teamwork na kayo. Nagulabagi ito, balo na ng milyari. Anyami abilihan, sir. Anyami abilihan. Yang layo na balo ng milyari. Layo, balo ng milyari. Kitang video. Balo ng milyari. Edit na, galing na. Sa amis mo, kasi balo na retang kabolangan tamo eh. Importante ito eh. Lalo na yan platform me, Sir Louie, kasi lagi kaya kaming kabolangan eh. So, dapat, kasi panto ng data rang kami eh, rang viewers mi eh. Actually, so, kahit tang bala mo brand tayo. Share, share ko mo rin naman eh. So, aakit na kami kayong dalan na nung gagami, mag-vlog kami, mga yan. Tapos, mention da kayo mo naman, kutangga, ding with the local, kilala mo lang, mga yan. Tapos sabi mi, kilala nila po, mga yan. Kaya ba't, sabihan na nga bala mo, kiyapusan mo lang eh. O kaya naman, minsan, balang pakiyapusan da kayo na yan, mga yan. Yung sasabihan mi, Garela, kalawak na ning niche kayong Pampanga, ita naman din mi sasabal eh. Actually, sobrang kadakala. Aliwa-aliwaya pa mo rin eh, sir. Itapin, sinabi lapin kaya kami, bala mo kay itang kayang wearing Pampanga. Sabi ako mga yan, ali eh. Kasi, aliwa tamo approach, and at the same time, aliwa yung klaseng content. Ayapin, nung isabal tama, nung mag-feature tamong parehong establishment, aliwaya pa rin itang content. Mamili lang ng viewers nung na makafollow, or they can view both. And din kasamtingan kayang content creation, lalo na kayo ng Pampanga. Everyone would bring each other up. Nung sisikat ka, niapektuhan kami mo rin eh. Kasi the more na Manuel Belang Kapampangan content, the more na ikatamo nga dwa, in platform sa amin. Ang algorithm na. Alito to yan eh. Abi yung example, Sir Louie. Maralas po, ang ating kasabing klienting Kevin. Kutang mi karela ng buri yung output na mi karela. Usually, ning kay burida. Usually naman, wari. Burida itang straight feature, itang pagit dengan ng lugar. Ning kay burida itang ating bagyang kwento. Right. Potang burida straight feature, panay mi sabihan, pota po buriyeng paksabihan ni Louie yami. Wherein Pampanga, agyuning gawan ita. Makantaya po itang kaya mga yan. Panay mi sabihan kay binito. Pero nung buriyo po ito ang ating kwento ito style mi, pwede po kaya kami ito. Pero ito pong straight feature. Buri sabihan ng kadagulit itang pameliwan ng mga time from feature. Kaya katamong client, atin yung freedom to choose. Nino kaya katamong. Kanya may kaka-diversity somehow nung mga nanong tamag feature. Niya ka rin pong mimisikin na bala mo competition nila. Ali eh. Tuto po ito. Ali. Ali, lalo na 300,000 followers no Facebook. Okay. Alam mo ganang kata na karela. Wapin kailangan mo ganang kata na ito. Ano nga sagal? Right. We tried, but ang gana it's better to join them. Alam mo, pero mag-apply na ako puntar eh. Mag-writer na ako kayo na website na eh. Bruno, lilipat na ako keng Werin Pampanga yan. Balo? Aro. Okay. Driver na ako. Alam mo, pero honestly speaking, guys, nung share kayo muna, so mag-post kong beretang Pampanga vloggers kayong article, kayong website ni. Buri ko kasi, honestly speaking ini akong katula po tang ating kong akakit na ba yung mag-try kayong kalupa kanini.
ito din sasabihin ko, ali ko I mean, kami team Meron Pampanga. Alimil ako consider as threat. Alimil ako consider as competitor, competition. Kaya totoo, itang sinabi mo Kevin, kung toro dakal na rin sisikat ng makanyan, mag-overflow ito. Itang mga yan kilala may, itang mga yan. So at ating bala mo rin social mention ka rin. Spillover ka rin ang mga. So, akong katula, po ang ating balong, babalo, or kikilalang, Bisaya naman mag-start, buri na naman subukan mo. Ayan. So, pinost kita, buri ko mong pakay ka rin is, balamutin kong list daretang influencer or vloggers, balang Pampanga base. So, actually, ako napin consider ka rin nung Kapampangan lo or ali. Basta, Dingalawa naman kasi, like for example, di ba, dayo na laki, tas Kenny na la bisa magstay or something na makanita, kaya ba't suburi dahil subukan. So, iting inisip ko, sabi ko, at least, atin kung mag-list, balo ko nung mag-vlog pala niya. At ating time na aliwa mo ring kontenta mo ring albenta mo, akit wala mo naman, at least, di ba? At saka, at the same time, ating tamong restaurant kilala. Minsan pa sa plagi katamo rin eh. Nino pa rin ang haliwa yung gabi ano mo. Ay, makayan po. So, makayan mo rin, it's just about, it's a community eh. It's a community of Pampanga is a community. Very very tight-knit yan ni Pampanga kasi nung kilala may makanini, kilala na rin nga po. Tama yan. Makanta mo kayo niya. Kita mo galing makantan eh. Kunya, no, let's say ating maniwala ka rin Manalbe kaya katamo na Aliyah competition nini na. Ini po yung sangkan, ini po yung reason no Aliyah competition nini. Uling once na ring tao keti Kapampangan, tinok lang magsalitang Kapampangan. Mateya po yung nanumang gagawan mi. Ala nang Manalbe kaya kami. Nya the more na ating mag-vlog, mag-feature in Kapampangan, mas okay kaya kami. Uling mas kakalat siya itang amanong Kapampangan. Mas dara ka ring Manalbe kaya kami. It's a win-win at the same time. Kanya, Emila po atrit as, let's say, bisa kayong gawang vlog like with the local or we're in Pampanga. Okay, win-win. Kaya katamo nga. Wapit. Atin, kung aakit makayan itang, atin mo comment lang na minsan, bala mo, kasi awari, itang patse mag-start tamong video, sabihan tayo itang, chaya, adamay. Atin yata ang bisang gawa, group of girls lang, may comment lang mo kayang with the local. I-coordinate ang chaya, yan naman. Hala pong problema kaya kami nung itang lob, pero itang siguro itang babalakad itang mga tinggawan. Pero chaya ibabo ka balin. Chaya ibabo ka balin. So, namsayin na ang pakitang dulo. Diyan yung pang namsayin. Yapi na kong chaya na nung babo ka balin namsayin na mo. Itang chaya mga anta itang kayo pa discourage. Ati mo, ay gagawan din nila ng local yan eh. Aliye, kasi vlogging is about your own personality. Nung anti mo, ikatamongan yan, kunwari, atin tamong kanya-kanya tamong vlogs. Personality. Kiba't para-pareho tayong mintag yan, Toto Bits. Kiba't binlog tayo ito. Atin tamong paring aliwaliw ang demographics. Atin tamong paring aliwaliw ang editing styles. Atin tamong aliwaliw ang the way we say things, the way we deliver things. Itang opinions tamo about keng kwek-kwek. Aliwaliwala rin. So, at the end of the day, you have this diversity of content that is readily available. Lalong-lalo na karang ngening Manalbe ay ngening tsumuki ang bali. So, nung ikit yun na yung finiture na yung Where Kapampangan ni X, teme lawen itang feature ng Where in Pampanga, teme lawen itang finiture ng mga nino or mga yan about it. Solid. Minum ka pa. Minum ka pang Lawrence. Minum ka pa, Ken. Ano yan? Patis. Lawrence. Ating ko rin share. Sige, sir. So, siguro, encourage ko lang, kasi sabi ko matutula ako po ang ating kong ababalong burinay subukan. As a way of encouragement, kasi akakit da ring viewers tamo nung nanoy tang tip of the iceberg laging makanita nung tip of the iceberg laging akakit da kaya katamo nung nanoy tang usual tanang gagawan mga nya kaya ba't aisip da na
bisa ko, example muna bisa ko rin mag-start Kapampangan vlogs, as in mga Kapampangan, tuturong Kapampangan. O nang ikit ko no rin with the local So, bala mo, alila ma-intimidate ketang atinang existing. Eventually kasi, di ba, nung in-focus mo is ketang existing, talagang ma-intimidate ka. Ngayon, nung i-focus mo itong nung nano itang atin mo, as in super, like for example, bok-bok ang mga Kapampangan na trying to learn. Mag-start ka kayong makita, pero alime ko compare itong ma-compare ko or ma-bash ko or makain. Pero, diba, kasi sasabihin da ka, yung idea da is existing niya kasi balada trying hard ko or balada makiapos ko mga yan ala naman kasing makiwa. Kaya totoo, wala naman may inventong bayo. Gana-gana naman, mauulit mo. Wapin. So, like for example, itang nanubabo kabalan itang sa ingkay So, for almost a year, panekeng sasabihan nanubabo kabalan. Ko aisip na pansinan o alide pansinan. Until po tang such time na akakit ko lang yung dalan. Kaya batian da ako, nanubabo kabalan. So sabi ko ba, papansin na pala ako. Pero yung minuna kayong sasabihan nito, nanubabo kabalan. Bala mo pa, lumabas siya mo, kaya ba't misundo na yung nanuburi kong sabihan. Pero ngayon, ipot ang sinabi yung nanubabo kabalan, mas ma-excite lang kasi balo daw mag-start na yung vlog mo yan. So, ako naman inisip na, ay dapat atin kung, bala mo kanta, ka inisip, inkilay ko mo, ating kung ikit post keng Facebook, sabi ng mga yan, sulat nyo naman yung opening spiel ng favorite vlogger nyo, Tapos sabi ko ba, kami ala akong opening spiel ako. So, since panedang sasabihan kanitang what's up. So, inisip ko na guys. Meaning keng guys. Hey guys. Hey guys. Everything. Hi guys. Hi vlog. So, inisip ko, what's up? Nano babo. So, I don't know. Okay. The rest is history. Seryoso? Balo, bro. Balo. Yung reaction ko na nung sasabihan na kaya kayo. Nung i-decipher ito reaction ko. Edakigit. Sorry. Sorry. Sarcastic ya pala. Ulitan na. Ali, pero tutoy tanga man ng Sir Louie. Potamisan, bisa kang gawa. Pero, maging realistic ko mong bagyan. As Kapampangan, sigurado, matesti ka. Potang pepalo na something. Number 1. Na? Sigurado, andiyan sabihan tamang gawa kayo, okay mong diyang mali. Sigurado i-bash di rin Kapampangan yan. Uli perfectionist. Lalo na yung mamo. Number 1 basher. Puro ka internet, to. Wow. Pero apin ito nung itang buri mong gagawan, nung feeling mo ating manalbekya ka, ating talaga manalbekya ka, andiyan makana niya ka-weird din gagawan mo. Para maniwala ako. Sigurado ating someone, ating manton mamang napi. Ating certain market. Ating niya certain talaga. Andiyan mamang kangapi or andiyan nanong kakanan mo, ating manton mamanganta. Sigurado dito. Mo pinamanganta ka. Sustainable nung sobra ka weird. Ito mo, may minum kang parin patis. niya lulunto yung passion mo kung buhay na talaga yung gagawan. Imagine may magmukbang. Pero, alim mo rin ang mamangan weird pa, mga no karabuse. Bro, sabi sustainable lang, diyan mo ka nalaka weird. Hindi mo pin. Kasi mga favorite itang fans sa lulub kanta kitang channel da may rasmurin kayang kay hospital. Itang mo pin. Happening kaya mo ito. Non tarik magbetchin Speaking of that Sir Louie, ika makanan mong kakayanta kasi ang karakal kakanan Yeah. Makana yung diet mo, sir? Yakong mena ba ako? Yakong pera mena ba? Siguro with the local. May karugan ko niyang Aldo doy mag-milk tea, Sir Louie. What? May karugan ko for your How? sugar level and all. Keng tutu. Keng ing katutuan na nito. Ako naman ng kakanan. Okay, syempre. Apin mo ito. Tikman mo na. Pitik mo. So, wow. As in, super.
mas may na ba akong hiningi ako mag-vlog? Kasi feeling ko kailangan kong kanan ng luto bale. Pero dati, ay tindihan naman po ang sabihan kong kay. Bala mo, syempre magpigil tamo mo naman kay health ang pong kay. So, ako naman isa na pong kay. Monta mo. Pero syempre, bakit tamong, di ba? Kukonsume tamo pong kay. So, Ikat mo kasi gigisa ng tamo eh. Kaya niya kasi mali kaya kami, Sir Louie eh. Alitikid. Gigisa ng may po kasi. Sige, takman. May globo eh. Off-cam, mas ka lang mangan. Patsay may pagkwento tayo na patsay rin tayo na girls. Game. With daning camera, solid. Solid muna kami makanta. Solid muna naman, minuna kami makanita. Bala mo, kahit patay gutom kami muna, PG. Gisa lang mo naman. So, milyari kaya kami yan. Pero ako na talaga ulitan tang kahit ang milk tea wars ta. Ako na talaga ulitan. Gawa mi ito itang minom kaming milk tea. Pulong milk tea places pintalamira metong Aldo. Kami megit kami 21. Megit kami 20 flavor sa tikman kami metong Aldo. Kasi Dito pa mo minunang milk tea tamo, pe mataktale. Eta ma-realize natin pang 8 apuntalan eh. Wala tamo part 1, part 2. Liha, metong yung part, metong yung buong part. So, ito anyang kasagsaganan nitang sisikat laratang milk tea. Karakal. Karakal mo rin marikat kaya kami. Ito, maging idea mi. Ibis na pa metong. Gawa na mo metong maragula video. Ilan naman. Gera na. Naratang kaya. Ito, milk tea wars kepin. Saman kay kaya. Ano matula. Potang ating mongtang nung bisa lang pa picture milk tea. Nasabihan tampan niya. Werin Pampanga po ba? Werin Pampanga po. Yan, Latino ko naman kaya kami. Yan, miras lang kaya ka, sir. Seryoso. Lagay po pisang milk tea. Werin Pampanga po. Mas obrami po mo sana. Anak shoota. May bandal kami kay Apollo May bandal kami. Kami atong mukhang tala. Siguro pila kumat sa iminom milk tea ganito. Solid. Ganang ngayon, alina ako eh. Diyan 3 months siguro. Ngayon nung alam mo sa ni misis ko. Mga tanam. Pero itang munta ka para sa haligay, nagawan siguro. Kung bagay na ka mag-crave, siguro masyado. Sasalwan ko na mo ito kayang 7-Eleven. Ito naman, maluwag ko ng burrito eh. Pero hanggang ini, ding tao, makamilk tea la pa rin. Kasi hanggang ini, mga pa rin post eh. Ano ka rin po yung makabulang na milk tea? Angiles sana. O kaya dahuan na. Ay, namembo yung siguro yung dakasi. Sarado yung masbayo. Atin mag-deliver mo. Ring grab food. Kaya mong barangay mi, kaya mong Fiesta Communities mismo, kaya karetang pibale-bale ang arepa. Ating Messi ka na business kaya milk tea. Ilam mo eh. Pagkatang to yan. Magtinda ni eh. Kuya ng Niga. Kitang kaya. Negosyo yung milk tea yan eh. Magnegosyo yung milk tea yan eh. Shout out kong Terrence. Young Skywalker. Yang ikit kaya pa nandun eh. Yang tang panda yata. Yang panda, kaya pandan. Yang panda. Yang padawan. Yang padawan. Aliya? Yang panda. Basta yang. Yang sti yata. Yang town pork yata ito eh. Talayak. Sardinas. Nagsabihan tamo guys. Sorry. Okay. Sorry. Grabe na dyan ka tama namin kapag kaya yung milk tea. Maka-live ta pala. Grabe kayo mag-bash. Sorry. Ayaw mag-bash. Hindi kayo may kumpisagan. Yung mismo yun balo lagyo. Kaya pinemiha pa rin na-memorize hanggang ngayon eh. Ayan. Big message siya kay Miss Joanne Manabat. Bisa ako tuloy milk tea buset. Sorry. Try po itang nanya lagi. Young Stout. Message mga dilataya po. Reset. Flavor. Yung pearl. Alright, okay. Actually, overtime tayo ng bagya pala. Ito, alam mo na. Mamasa ng comment, Baitarian. Mamasa ng comments, guys. Wash out po, watching from my home, Morrissey Hands. Nino ito? Ben.
Morsi. Ben and Ben ka, no? Sige I po. need- Enrico Munoz. Gawa na ako rin pong vlog. Sige. Pamagat na. Kinimoke. Morisihan sa Bumbugiyo. Andaman ko pa ne. Na inside joke ya siguro ini. Putang kaya po Kinimoke. tanan. I need pa Christian Faith Alcorcon. Shout out po mga idol. Pati po, ikapampangan ko niyan. Pati kang YouTube channel, pa-promote naman kano. Christian Alcorcon Official. Uy, to. Wow. Kapampangan niya. Kapampangan niya. Sana mga pampahan niya naman kitang vlog. Oo, to Twitter. Ito yung wish ko karetang kapampangan vloggers ne. Kasi pisabihan nandin itang darakal tamo. Masanting ita for us pin for all the kapampangan vloggers. Uling once na mas dakal na rin ang mga kapampangan na vlogs. Mga tiyatang niche ita. So sana parang magbalak mag-vlog ken. Siguro minsan na yung gawin tamong topic itang about how to start a vlog or something. In Kapampangan, ne? Wow, tamanta. Alright. Sige po. Shout out po, watching with my eyes. Diwa ka. Usually with my nose in Okay, naglili. Paul Perry Cortez Bungay. Also watching here from UAE. Wow, kalawat. Game. To the game. Aliyaw ang tayo. UAE. UAE. It's in the game, na? To the game. Mali ay tapar. EA Sports. Sorry. EA Sports. Pinedanel, long time no see, no hear. Welcome back with Local. Ayan. Hello po, Sir Nel. We miss you. Ayan. Ako basa rin. Iniburi ni Ronald Alan Ramos Martinez. Shout out yun ako Kenny. Kenny ko malapit mental king Mandaluyong. Oh. Aliwa naman tambayan eh. Salamat king ayalwa nini. Ay ni pa Onin Esguera, pa-shout out po kareng CRV Pampanga. CRV Pampanga. Hello. Ano pa group ya? JC. Wow, group daw siguro. Honda CRV. From Honda CRV. Okay ta. Okay? Alright. Okay tana? Wow. Alright. Okay. O yan. Yay. So may-ari na naman po may itong episode ng We the Local Podcast kay kayong daily Kapampangan Podcast niya. Ngani po ganing aldong niya kaya may Sir Louis season na ning Where in Pampanga. Ikaw ako na student eh. Sir Louis, ala kang last words ka rin kaya katamong taga-panalbe. Grabe naman last words na. Sir, ali. Sir, easy. Final words. Parting words. Balam kalaban itong boss Ko mga final words. Sorry. Parting words. Tetapang Aliyo party. ito. Wow. Dakal salamat keng suportada rin kay katamong kabalin. Lalong-lalo na ka rin kay katamong content creators. Ano magbisa tamo, ninumuhay katamo, ba't paniwalan na katamo, yawari. So, karetang minunang may niwala kay katamo, reta mong makalike at saka makafollow. Madagul tayo na pasalamat karela. Kasi ila rin bala mo magpabye kay katamo as content creators din. Siyempre, matula tamo po at ang ating mag-consume. Aliwa mo itang i-publish tala on our own, pero itang po at ang may kasaob ka, o kaya may kapagpatula ka, o kaya itang kumaga may beneficial itang gawa tamo. Mas deeper itang akwata mong benefit personally aside from, monetary or anything makanyan. Or nano pa itang burita mong akwa. Ita mong magpasalamat la kaya kata mo uling abalo dito o kaya may kapag-date la kitang pintalan tamo, abalo de. I don't know. Dakala salamat. So, follow you kami pa po king whereInPampanga.com. Available at kami po king Facebook, YouTube, Instagram, ang po king Twitter. Follow you lang muna po retang kumbaga, supportan tala mo naman retang alawang bisang mag-start vlog anti kayong mukanin tamo at yung eni. So, pakanta mas masaya, the more the merrier, hanapin. The more the merrier. Alright. Yes. Salamat, Sir Louie. Sinabi na Sir Louie nandin na maka-appreciate kaya katamo. So, itapin, rin fans tamo, ring Manuel Be.
deng Pial Doldo, deng Manuel Bekening podcast, dakala salamat kayo. Thank you po. We appreciate it as well nung antimo ikalat ining gagawan mi ngayon baka to sasaya darakal, and at the same time mas dakal tampa alala ko ketang quarantine mindset baka to kumbaga kayong online haluguran kasabi do and makapag-comment na comment. So ito dakala salamat. Buri kaya basa nining comment ng Papa Henrico Muñoz, we're in the local, let's go. Ano alright. Nakasing kay Tanya ito kan last. Tao kan last. Wow, crossover with the local kung we're in Pampanga, simbot na yung Avengers. Well, lalo na nauso yung Avengers ngayon. Simbutan niya talaga. Ngiti ni Tony Stark Tony Stark. Easy. No? Yung sabihan Nepail Benzilin. Sila na Nepail Ben in Justice League? Aliway. Napon kaya Papa Nalbenta. Sano? Justice League. Mga niyan. Netflix. Mga Netflix. Okay, ito. So far. Pati sa Louie, okay mo. Ako babash. Alright. Okay, guys. Dakala salamat. Sir Louie, dakala salamat. Pasibayo. Louie, thank you. Mamunta na. Bukas pong Pasibayo. Magkaramdam kayo. Nung ati kayo pong buring topic up, isabihan me. Just let us know down in the comments. Comments down below. I-type yan mo po ken. Babasa mi lang ang purang ega-naga ng comments you. So, dakala salamat karami may kiramdam Pasibayo. Happy po ni Kevin. Nino parang kaya abi ako? Silin. Bruno. Bruno. Sir Louie. Dakala salamat. Ma'am Joyce, thank you Louie, very much. salamat. Wow. Salamat mo naman kaya kayo mga guys. Stay safe. Thank you. Bye guys.